Ja sam Tija, imam 27 godina. S obzirom na to da nedavno sam imala vjenčanje, udala sam se nedavno, provela sam nekoliko godina van Hrvatske, tako da mi je to bilo super iskustvo. I nekako mi pare mi da su ove super godine neke za povratak doma, gdje možeš napokon se biti staložen, osnovati obitelj ili ako hoćeš i napraviti već neke planove ako planiraš otvoriti neki svoj vlastiti biznis ili bilo šta tako. Te neke 2-3 godine koliko sam skoro živjela vanka su mi bile puno toga naučiš, znači svakome bi to preporučila definitivno, ali ipak to nije dom. Nije dom, mi smo se dva čekali vratiti, pa mislim da su mi najveće prekretnice bile to kao prvo smrt dviju bliskih osoba i život van države. To su mi bila neka dva najbitnija događaja gdje se osoba sazrije, shvati šta je u životu bitno, veći su osjećaj sreće i veći su osjećaj tuge. Šta mislim da je jako bitno, sve se puno intenzivnije osjeća, veseliš se puno više malim stvarima, sitnicama, ne prihvaćaš sve toliko srcu, shvatiš da je život kratak, da nije sve tako bajno i da se grozne stvari događaju i da će se događati. S obzirom da sam dosta do svoje 21. 22. godine živjela kući sa svojima, znači nisam studirala vanka. Poprimila sam puno osobina mame, i pozitivnih i negativnih. Naime, mama je hiperaktivna, dosta hiperaktivna, znači ponavlja istu stvar, Tija kupi, napravi ovo i to će ponoviti idućih 5 dana ako Tija to ne napravi. I tako da sam i ja postala takva, znači nisam mirna, znači ne mogu stati na istom mjestu, moram se non stop gibat, šta je i dobro i loše, ne mogu se smiriti, uvijek je neka strka, uvijek moram ovo, moram ono. A dobre stvari su naravno te šta mislim da je moja mama jedna super dobra osoba sa puno osjećaja, puno suosjeća s drugima, pomaže drugima, mogućnosti smo pomagati drugima, tako da mislim da je to jedna meni najdraža osobina koju sam ja od nje dobila. Pa baka, nažalost, kao što sam rekla, je preminula prije 2 godine. Baka mi je imala jednaku ulogu kao i mama, znači bila sam jako privržena baki. S bakom sam se odgojila i kao što sam rekla, to mi je bila jedna ogromna prekretnica. Nakon što sam izgubila, shvatila sam da sa ljudima koji su ti bliski, koje puno voliš, trebaš puno više vremena provoditi s njim, pitati ih kako su živjeli, šta bi ti rekli, šta da napraviš u kakvim situacijama, jer ipak oni naravno imaju puno više iskustva od nas i to je bio jedan događaj koji me jako pogodija i promijenio kao osoba. Položaj žena u Hrvatskoj, pa mislim da je s vremenom sve bolji, iako smo mi Balkanci, pogotovo ljudi iz Splita, odakle sam ja, smo vrlo, neću reći zadrti, ali teško prihvaćamo neke nove stvari. Ali što se tiče položaja žena, još je tu nekako žena, treba stati, poželjno da stoji kući sa djetetom, ne izlazi baš toliko puno vanka. Tako da se ja tu borim za nešto što mislim da svaka žena, svaka cura treba imati svoj hobi, osim što ću naravno jednog dana ima djecu, ima i posao. Mislim da se to sve može uskladiti, da moramo raditi stvari koje volimo, da svak treba imati nešto što ga može maknuti iz svog svijeta, da ide u nešto drugo, da se zabavi, da zaboravi na sve i da u biti gušta kao što ja guštam i radim i imam, sam udana, radim kućanske poslove i plešem. Da. Za 10 godina vidim se u Splitu
sa familijom. Isto tako se nadam da ću uspjeti nešto napraviti od opet svog plesa, šta je moja velika strast. I nadam se da ću uspjeti iskombinirati da sve skupa funkcionira. Znači da funkcionira familija sa poslom i sa mojim hobijem. I samo daj Bože zdravlja, daj Bože da su svi zdravi oko mene. Znam da će biti teški trenutak, a želim samo da ih bude šta manje i samo da je zdravlja, da budemo svi sretni, jer mislim da je sreća poanta života, da samo budeš sretan, ništa drugo. Curi od 18 godina savjetovala bi da pokuša, znači u to doba je li osoba odlučuje, bi trebala odlučiti kojim će životnim putem, koji će faks izabrati šta će raditi, ako u današnje vrijeme ne treba znači da faks koji ti završiš, da će to biti tvoj budući posao, će biti to tvoja karijera, ali pokušati posavjetovati se s nekim obavezno, koje su tvoje ambicije, ne ići za prijateljima, di prijatelji idu, idem i ja, da nisam sama na faksu, nego pokušati zabrati šta bi ti htjela, nešto šta ćeš voliti raditi, barem približno. Fakultet nije toliko bitan i današnja djeca od 18 godina se puno opterećuju, previše se opterećuje fakultetima. Mislim da nije ista situacija ko vanka, da profesori, da nema puno psihološkog pristupa djeci, sve je veliki stres. Mislim da je to najgore. Treba ih poticati da budu kreativni, treba ih poticati raditi praktične stvari, pa i čak se zaposliti. Mislim da je bolje, znači, uz fakultet da nešto rade, jer će im to, puno će više naučiti iz rada nego što će naučiti, nažalost, na fakultetu, što govorim iz svog vlastitog primjera.